Assalamualaikum lur. Ya akeh banget ki pialane ya lur. Pinter-pinter banget ki sing bocah MI ki pada lombane pada pinter-pinter kabeh. Wow, akeh banget pialane. Wis mbu pira ki ngasih 100 lebih ana lur pialane akeh banget ki lur, akeh pisan gue. Pialane akeh banget. Bagus banget gue pialane. Oke, ganu ki jenengane apa ya? Tenis meja ke lur, gemian kan pada dolan tenis meja sing gemian, tapi sih kayaknya suara seneng banget lur pada dolan tenis meja. Terus ya kan gemian kan ki masjid wis apik banget ya lur, masjid ki mandan apik banget ya, wis mandan om apik. Gemian kan nyong kan dong sekolah MI kan kayak ya lur, wis kaya Ganu masjid urung kayak iki ya, urung mandan apik sih, apik banget. Gemian kan masjid ganu ana jendela netok lur sing nang dhuwur kan jendela tok lur gemian. Gemian ana ya lur kayak fotone siapa kayak akeh banget kayak lur. Akeh banget. Angker Ikso Makaton terus mengucapkan selamat dan sukses tim bola voli putra dan MI Somakaton. Juara 3 lomba OS2N tingkat kecamatan Sumageraya tahun 2016. Ya anu sing dolanan voli ganu lo sing bocah lanang gemien gue. Gue kan ganu bocah lanang dolanan voli seneng banget gue kan. Melu volian sih pinter banget gemien nang MI apa maneh iki pinter kabeh. Ya be. Ye. MUED Mugi Ana mengucapkan selamat dan sukses tim bola voli putri MI Somakaton lomba OSN tingkat kecamatan Sumageraya 2016. Weh, pinter-pinter ya wong wadon dolanan voli ya, jan. Oli juara loro pinter banget ya, jan pinter-pinter banget. Wong lanang juga iya pada gue pinter-pinter kabeh juara 3. Oli piala maning sing juara 3. Sing juara loro wong wadon gue oli piala juga sih. Pinter-pinter kabeh dadine kayak gue lah.